Dobar dan i dobrodošli na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako da se javite na Viberu kada vam zvoni na zaključanom ekranu, a ništa se ne prikazuje da bi se mogli javiti. Pa da počnemo. Uđete u podešavanje, zatim idemo prema dolje, onda kliknete ovdje u aplikaciji, a zatim u upravljanje aplikacijama. Onda idemo prema dolje, tražimo Viber aplikaciju. Kliknete na Viber i onda uđete u ostale dozvole. Ovu prvu opciju ne morate da štrikirate i da prihvatite, ona ostaje prisutna. Tako. Znači, prečice na početnom ekranu, tu kliknete, uvijek dozvoli. Izađete iz ovoga. Posebno ovu opciju morate da prihvatite, prikaže na zaključanom ekranu. Znači, ovdje kliknete, uvijek dozvoli. Izađete iz ovoga i ostale sve dozvole. Dozvolite. Izađete iz ovoga, uđete u obavještenja, znači sva obavještenja prihvatite, ovako treba da su vam uključeni. Onda uđete u dozvole aplikacije, sve dozvole prihvatite koje se traže od vas, znači za ovu aplikaciju. Znači kao što je datoteka i medije, evidencije poziva, kamera, kontakti, mikrofon, telefon, a lokaciju ne morate, to možete da isključite, da ne dozvolite. Tako da, kada ovo napravite na ovaj način, tada će kogod da vas pozove, moćete da vidite ko vas zove i da se javite i bit će vam prikazano na zaključanom ekranu. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.